سلام واستا مشاهدان هجاب بولتنا ساعت 6 ایواری از جوار پیشکش کم ازم شیخ عفینی د دست پیکی ده گرینگ ترین سرنوچه راپورتا سیاسی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه یا هیوا ایلون درکت تیده آماجه به هلوست نافدولتی ده دربار روشا سوریه و روشا کردستان سوریه و آستانگیان دکه روسیا دبیجه ولات امریکا دخوازه کیانک نروا لروجالات چم فرات دروست بکه و سیاستمدارن کرجی دبیجن روسیا و امریکا هفدو تومتبار دکن به دروست کرنا کیانان پیاده لجزیره روجافای کردستان فشاران لسر بزیشکان دکه انجمن خوجهی عفرین روجافای کردستان جوالاتیان خواست کلی وگرن داکو ملکن خواه دوباره بلگه بکن دوباره سلاف راپورتا سیاسی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه یا هیوا ایلون درکت تیده آماجه به هلوست نافدولتی ده دربار روشا سوریه هر وان روشا کردستان سوریه و آستانگیان کوتیرا درباز دبه به هرگولی برچاف دکه پارتیا دموکراتا کردستان سوریه راپورتا خواه مها ایلون ده دربار روشا سیاسی هریمی و نافخوایی و دوز و روشا هریمین کردی لکردستان سوریه بلاف کرد. راپورتا سیاسی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه ده دست پیکی ده آماجه بری کفتنا روسی ترکی ده دربار ادلبه ده دکه و پسند دکه کو بشک گرنگ جه سیاست نافدولتی ده دربار شیوه چارسری سوریه لخوا گرتیه به تایبتی پشتی دست نشان کرنا دورا بیچک و کشاندنا چکینگرانین بسر اپوزیسیون سوری و جدورا بیچک و دوربونا گروپ تندرو جدورا بیچک ده هفدمی کو بلگه هفپیمانا نافدولتی به سروکاتی امریکا جی به شیوه کی برچاو بریو دچه و هر دو حلف سرکه انگو هفپیمانا روسی و ترکی جالی کی و هفپیمانا امریکی جالی کی دن و لسر روشا سوریه ریکفتن و برجواندی انوان به هفره گاف بگاف برف بجی کرنا فعلی دچن لسوریه و راستی هف ناین بلکو دیک جمیده دریو دچن آنگو ده چارچوه بریارا انجمن اولهی نافدولتی 2254 ده لحف دکن تاویکو امریکا و هفپیمانین خواه دبینن کو تو آتهیا درست کرنا دستور کی سوری تونه اگر لگلوه گاوین گوهرتنا سیاسیین برچاو لسر خاکه نوین بجی کرن ده هفدمه کو روسیا بردوامه ده بهیز کرنا هجمون خواه آنگو نفوذ خواه لسوریه راپورتا سیاسی آماجه به هلوستا ترکی جی کریه که ولات ترکیه لسر دو اریسان دلیزه جالیکی و پشتوانی اپوزیسیون سوری دکه و براوانی دبر برجمندی وان دکه به نویسین مزن جالیکی دن و به ایران و روسیا را هماهنگه و بجداره لگل روسیه تاکو مرمین روسی دبر جواندی اسد ده بجی بکن لسر خاکه راپورتا سیاسی آماجه به هلوستین امریکی برانبر ایران دکه که امریکا دخوازه هجمونا ایرانی لسوریه و عراق و یمن کم بکه او جی به فرض کرنا سزایان لسر ایران ده هفدمی که ایران بردوامه ده دستوردان خوده دکاره ولاتین ناف بوریده راپورتا سیاسی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه روشا هریما عفرین برچاف کریه که عفرین تانها راستی مزنترین فشارتی و ولاتین عفرین راستی بن پیکرنانتی و پیوستی آوان بکیمترین پیداوستین جیانی هیا و هر گروپه کی لگوری برجواندی خواه عفرین لدجی سویلان مرمین خواه بجی دکن. راپورتا سیاسی همان دمه ده آماجه بکریارین پیاده لکردستان سوریه دکه که بردوامه ده سیاستا گرتنو زندان کرنا اندام و آلیگرین انکسی ده هفدمه که رفتار مجوکی ده سیاستا خواه بکارتینه و باندوری لسرهست نتوی کردی دکن و جوی آلی دچوی آلی و بگوتنو سیاست مجوک کریارین خواه دنخو مینه جالیه کیدن و انجمنان اجتماعی کرد لسوریه دگاوین خواده برف آرمانجن سرکش بو برفانی ده بر مافی گل کرد ده او دستخستنا مافی روایی گل کرد لسوریه ده بردوامه او جی بپیک آنینا پیوندیان لگل هزین نافدولتی و هزین اجتماعی وزیر دروی ولات روسیه راگهاند که ولات امریکا دخوازه کیانک نروا لروجالات چم فرات دروست بکه وجالی خواه سیاستمدارین کرد دبیجن روسیا و امریکا هفدو تومتبار دکن به درست کرنا کیانین جدا جدا لروجالات چم فراتی درکتنا کریزا سوری بو آست هریمی و نابدولتی پشتی 7 سالان خواستا ولاتین زلهز و ناکوکین وان بدنگ بلند و زمان اشکره تینه لسرمیزی روسیا امریکا تومتبار دکه به درست کرنا کیانکی سربخواه
li rojhelatê Çemê Feratê ji ber rêvebirina berjewendiyên xwe û bicîkirina niyazên siyaseta xwe ya dûr li ser xakê. Sergey Lavrov wezîrê derve yê welatê Rûsya ragihand ku Amerîka dixwaze keyanekî nerewa li rojhelatê Çemê Feratê durist bike û armancên xwe bicîbîne. Krîz ne tenê li parêzgeha Idlibê ye. Deverine din jî wekû rojhelatê Çemê Feratê rewşna ne durist lê têne encam dan. Amerîka dixwaze keyanekî serbixwe durist bike û meremên xwe pêk bîne. Siyasetmedarên Kurd daxuyaniya Lavrov pesin dikin ku Amerîka û Rûsya li Sûriyê siyasetê dikin û nameyên ne rastarast dişînin ku her aliyek nikare bê aliyê din Sûriyê li gorî xwesta xwe birêve bibe. هر علیکی ناودولتی خوازه ریشی ایدی بکه او آگاهدار بکه طرف ایدی نخواستم روسیا و امریکا هر طرف ایدی آگاهدار بکه و بینین نکار تشتکی بکه و هر یک هاتیش بو نهی ایدی هر تشتید سوریه دا وک خوب که حتی ریکه بن هر دو بن طاوله دا سر حمی برجواندی خوال سر حساب امراض سوری و اجبر به که جی وقتی اگر بنگهن امریکانا چید بن اگر خردبونا امریکانا دبری دا چید بن روسیه بیجه دویله کی چید که امریکا جید بیجه روسیا مسیطره سر عزمان سوری دوی نهیلن سر حمی عزمان سوری دا رولعوی همه هر دو دولت ناکوکیه گود نابوادا براسی اف جناهیلن کریزا سوری چاره سر ببه و ناهیل زو برو چاره سریه را هره حتی هر دو دولت زلهیز یکو خودی رول سوریه دا و هر یک ایجی هنک دولت بخوابا گره دانه روسیا سرکشیا سوچید که یاگو ترکیه و ایران را و امریکا جی سرکشیا پیمانیا دولتی نادولتی که جنیف و تالی جی بنوی نامده لازمه نابینا جنیف و سوچی دا هنک جوی و هنک جوی را کفتنه که نابا حد دولتات چه به لجبروی که جی قیران سوری جارسر نابا حتا را کفتن چینه. Serbixwebûna Kurdan li Kurdistana Sûriyê li ser zimanê berdevkê welatan û di siyaseta navdewletî de hin bi hin bi peyvên latînî têne gotin û risteyên di derbarê çarenivîsa Kurdan li gorî berjewendiya welatan bi eşkere li ser ragihandina navdewletî bilind dibe. Gelo dem ji xwesta hebûna Kurdiya rewar e hatiye yan jê Kurd beydeqê pêtirsînê ne tevgerê pê dikin ta ku meremên xwe bicîbînin. اندامه کمیته ناوندی پارتیا دموکرات کردستان سوریه راگهاند که او باور ناکه که امریکا و کیانه که لرجالات چمی فرات آوا بکه. اندامه کمیته ناوندی پارتیا دموکرات کردستان سوریه نافع عبدالله دیار کرد که امریکا به تنه برگیری دبر بنگهن خوین لشکری لرجالات فرات دکه و تکسکر که امریکا جبو سه ارمانجان لسوریه کار دکه. یکم جبو شر تروری و رخصتنا داعش، دویم درخصتنا ایران و میلیسین بسر و سیام چارەسەرکردنا سیاسی li Sûriyê biryarên Encûmena Ewlehiya Navdewletî. Endamekî Komîta Navendiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye ragihand ku piştî berdana qesê Emerîkî ji aliyê Tirkiye ve wê peywendiyên her du welatan baştir bibe û wê bandoreke baş li ser Kurdistana Sûriye hebe. اندامه کمیته ناوندی پارتی دموکراتی کردستان سوریه راگهاند گو پیوندیا امریکی ترکی و برف باشی ده هره به تایبت پشت رکفتنا داوی دنابرا ترامپ و اردوغان گود انجام ده قصه امریکی هات سربست بردان. اندام کمیته ناوندی پارتی دموکراتی کردستان سوریه علی مسلم جمال پارا پارتی دموکراتی کردستان سوریه را تکس کرد گوره کفتنات ناورا امریکا و ترکیه و باندور کوی لسر همی مجارن هریمی هبن به تایبت مجارا باجار من بجه. مسلم آماجه بگوتنا وزیر دروی امریکا بومبیو کرد که راگهاندو بو گو سربست بردانا قصه امریکی و پیوندیان دنا ورا هر دو ولاتان ده وگرین وکی بره. لی مسلم اشکره کرد گو امریکا رینا ده ترکیه گو در باسی من بجه ببه. لی اگر هیا هبونا چکدارن سوریه دموکراتیک لی من بجه کم بکه و اگر هیا وی هبونه بداوی بینه ده دمک دنده. مسلم ده بشکیدن دش آخافتنا خود دیار کر گو پیوندین امریکی ترکی تجاران بیک جاری تک ناچه لی جاران ناکوکی درباره هندک بابتن تایبت دیار دبن لیل برانبریوه برجواندین وانین آبوری هف بشهنه.
مسلم بالکشانسر وی که گوهبونا کردی لسر سینور ترکیه و جه فکارا ترکیه ولاتین دردور بمینه حتا گو کرد لپیش روژا خواه سیاسی بگرن دور جبرجواندین هرمی و گوه بدن برجواندین کردی ین تایبت. آخافتنین مسلم تنددمه که ده گو ایرو ارتشا ترکیه لسر مال پراخوه و نین راهینانه که هفش لگل هیزن امریکی بلاف کربون گو او یک جی نشانه که لسر باشبونا پیوندیان دناورا هر دو ولاتان ده کو ایرو جندرمین ترکیه و سربازن امریکی لمن بجه راهینانین لشکرین هفش پک آنی بون بمبستا ریفبرنا دورین هفش لمن بجه ارتشا ترکیه لسر مال پراخویا جواکی هجمار کوینین راهینانا هفبش دناوراوان و سربازن امریکی ده بلاف کر بمبستا ریفبرنا دورین هفبش دناورا هر دو آلیان ده لباجاری من بجه. بله تماشاوان هجان ها از برای خوبدم امریکا ممیوانداریا روزنامه‌وان صالح دمیجر کریه. دم باش مامستا. دم باش سپاس. مامستا روسیا دبیجه که امریکا دخوازه کایانه که کردی لروجالات چم فرات دروست بکه. گلو راست امریکا کاش بویه که دکه یان بتنه لبرجواندی خوادگاره و بتنه داخویانین روزنامه‌وانینه. براستی تشتی امریکیان قد تجاران تبر پرسن امریکی ام بحثاوی که نکرنه که دخوازن دولت کبچوک وکو روسیا دبیجه وکو سرگی لاوروف گوتو بو دخوازن دولت کبچوک چه که امریکا قد پلانکیش بوی قد نگوتیه قد نلسر عرضه کار کیه و نجیت بر پرسن امریکی بحثاوی که کرنه لیل برانبر ویکیشی نتنه برجواندین امریکان الویدره امریکا دخوازه برجواندین هوالبندین خوشی به پاریزه نتنه برجواندین خوین ام ببیجن اگر مادی بن اگر چه این هندری امریکا بن یانجی گریدای به ولاتین درو بنجی لحرمی بخوشی هوالبندین امریکا هنه امریکا دخوازه برجواندین واجی به پاریزه هر وقت ود اخافتن خود بریدجی بحثاوی کی کرد که امریکا هندک آرمانجین خوان سوری هنه یک جیتک برنا داعشیه او آرمانجا که سلکه که کوالاسیون ناونتوین ها شر دکل و داره به سرکرداتی امریکا لدیجی داعشه و پشتراس کرنا که او گروپ جاره کدن و نگره جاره کدن گشت نبل هریمی یا بیان وقت بیجه هبونا ایران لسوریه او دخوازن به چه شوی به ایران لسوریه نمینه به طایبتی سر آستا لشکری یعنی ایران نمینه او یک آرمانجن امریکا لناف سوریه یا دنجی امریکا وی پشتراس بکه که او هوالبندین وانی الهریمی به طایبتی بحثا هیزی سوریه دموقرات دکم قصده دکم اوانا و بهرین که پروسه سیاسی پیش رو جسوری در رنگ او بشتر رو برای کیج رنگا لقد امریکا پلان نکریه که دولت که کردی باکور یانجی باکور روجلات سوریه چه کرد باشه گفت تهدیدین سروک ترکیه درباره روجلات چم فرات ده گلو او پیام جبو کنه پیام خواه آراسته که دکن او نرینا ترکان بخوا او نه پیام نرینا ترکان بخوا او تشتکه پلانه که سر عرضه پروژه که وانه وقت چاو درباسی عفرین یبون او درباسی پشتی وقت به امریکا الهف بک لبن بجی او درباسی عالیه چمی روشلات چمی فراتجی ببن اون لی به خوندنه کدن اگر عالی امریکی و هم بخونن یانجی هم بجی بکیمانی هماج عالی کرده و بخونن او تی وقت پیامه که جوان رکو امریکا اگر هندک وقت به رکفتنان نکه یانجی هندک اری کرن نکه درباره ترکیه و نچار به درباسی و هریمه به و دوی روشه دجی رنگ او راست روبروی امریکا به دوی روشه دجی امریکا جی نخوازه یکسر ترکیه وقت بجه جخوا عاجز بکه یکسر ترکیه تورا بکه جبرکو اگر گلک امریکا لسر وقت به فشاری بده سر ترکیه و دمی ترکیه رنگ عالی روسیا و بچه امریکا جیوه که نخوازه امریکا بخوازه ترکیه لگل امریکا بمینه به طایبتی درباری سوری داشت ما اگر های سیناریو کل عفرین هاتیه چی کرن جارا کدن لروجالات چم فرات جی درست ببه طایبت پشتی نفین داوی ین سروک ترکیه و برپرسن ترکان درباره درباسبونا روجالات چم فرات ده هات نشان وها دیار نینی که سیناریو عفرین العالی رجلات چمی فرات دیار بده در که بهوله لی تشتک هیا یعنی داوی دمار رکفتنه که به لسر اصلا ناو نتوی و وقت به چل جنیوی به چل کمبونه که دم به اگر بیتا روجوی رنگ رکفتنک چه به رنگ الهفکرنک چه به دوی دمه ده رنگ رازیبونک جالی همی یعنی همی آلی رازی به رنگی جرنگان
لی ترکیه دوی دمی نهادا تنشانین که کاربه درباسی آلی روجهلات چمی فرات ببیش برک جبو درباسی آلی روجهلات چمی فرات ببید بیل روج آوای چمی فرات هزا خواب وقت سر راست بکه او جی از بحثا من بجه دکم راست او من بجه بابی هنه او لآلی هرم الشهبه او لآلی جرابلو سیوان هنه من بجه هین کنترول نکرنه او نها جموان من بجه و هول بدن بامریکا را اريكرنا كي بكن بشتاوي درباسي روجهلات چمي فراتي ببن لبري او درباسي ببن حتى بامريكا رجل هب بكن انها مثلا روسان و سوريا رژیم سوريا در کتیه هولی رنگ اواناجی درباسی آلی روجهلات چمي فراتي ببن هم دزانين که روسيا جي دوی درباره دا گفاد دو هشتاری دابو امریکا که او خوازه درباسی و هرمه بواو و امریکا جی هشتاری وان بخم بربون يعني هنکی امریکی نگران دوی درباره دا که روس اگر ایرش بکن و امریکی جی بربوانیا خواب بکن و هزین خال و داری بکن رنادن وان يعني الرنگ بری که ترکیه دست بکن رنگ رژیم سوری و روسیا دست بکن لی هر حال یا که هر دیوژی باوری آمده نهار راد وسینه دمان هادا هبونا هزین امریکی الوی هرمی سرباز بردان قصه امریکی جالی ترکیه و قالوا لهنبر چبو لبرانبر چبو هنكاس هن سياسة مدار دبيجن كو تركيا چرايا كسك ستاندية داكو يان درباسي من بجي بشوايكي فرمي ببا يان جي هن دفران لروجالات چمي فراتي كنترول بكا از ندوی باوریه دما امریکیان باوکی راست گوت و ترامپ بخوجی سروکی امریکا ترامپ باوکی راست گوت ما تشتك ركفتن نينا ما مساومه وتشتك نكريه اللي سر تشتكي يعني تركفتن الهفكرناك ما نكريه جيبوا بردانا قشي امريكي اندرو جونسون برونسون ببوره تشتكو تركيا دبيجه او جي دبيجه امام مجال دايا دادوريا بلندا تركيا وان و کورین خوکرن و گیشتن بریاره که کویدی او بیگناه و بیت بردان او رنگی هیه کل وقت بیجه ای دیار رنگی هانی ندیار رنگج آلی ترکیه و اوک به یعنی هولدانک بجبو چاکرناس پیوندین خالقال امریکا لاز باور ناکم امریکی هبونا خواه لروجلات باکور روجلات سوریه پیخن بن مترسیه دا جبو بردانوی جبر جم امریکان اویا باواکی راست جوان رج ترکارا گوته بود دوی او بی بردان وی تگونه نکرنو و امریکا و هزا خو همیت خاو که از چه گیدی رو بجم اگر امریکان بخواست وری کفتنه ها بکن و روج دا وقاس به مهان درج نکر داد وقت او بود ساله هاتیه گرتن و روج داره کفتنه گلیال ترکا بکرانا لی امریکی ناخوازم ترامپ بخوا گوته بو از وکو رهینه یعنی بناکر او و از رهینه یعنی از رکفتن دور رهینه یعنی چه ناکم بله پس من یا داوی او درباره وگرا پیشمرگین روجاوای کردستان بو کردستان سوریه دوی دما داوی دا گلک بحث هاتا کرن گلو لجمع امریکا او یک تیگا گشا کرن یا نه هين سر آستا فرمي يعني نتني او ناي وقت قوتو بيشكرن يعني جدر كبر روجاوي روشا كردن سوريا باواكي جشتي يعني حتى عدين لسر عرضي يعني عم بيجن آلية ريفابريا خسروا هزم سوريا ديمقراطي حتى او باواكي راست نكتيا روجاوي كج بيجن ده چارچويا سوريا دا دبي كردن سوريا بشك هبه بري چند روجه كتاني وزير دربه مايك بومبيو بحثا وان کرد که دبی کرسیه که کردان لسر وقتی لسر آستا سیاسی هبه گفتگو ده پروسه اگر هذا پیشروش ده درباس بن ما مستا اگر هذا پیشروش ده درباس ببن تبي كود بحثا رفبريكا كردي لكردستان سوريا تكرن از باور ناکم از نظر باوری ما کو رفبريكا كردي لباكور سوريا بمینه يعني رنگ رفبري هبه لاز باور ناکم کو دخوازه هر یک دخوازه هر کردک دخوازه کو ریوبریا کو کردی ببینه کو کیانی کی سر بخوش بو کردی سوریه ببینه لاز باور ناکم او ریوبری ببینه اما در باسبونا پیشمرگه این روج بو ببیجن کردستان سوریه روج آوا باکور روجلات سوریه هر بچناوی به بو هرمه او دیسا چرچویا ریکفتنه کی دابی امریکا چه شوی راضی نه بکو ناکوپید ناوینا کردم خود چه بنج بو ویچتی اگر ببجی و چرچویا ریکفتنه کی دابی گالاکس باز بو ماموستا روجنامه‌وان صالح دمیجر کوتج امریکا میوانی ما بو گالاکس باز بو زانیاری انت
Rêveberiya Tenduristî ya Pisa Rêveberiya Ferzkirî ya Partiya Yekîtiya Demokratîk PD daxwaza wergirtina serrastkirinê ji bo fêrnameyên derçûyên kolîjên pizîşkî û yên dermansaziyê kir. Rêveberiya Tenduristî ya Pisa Rêveberiya Ferzkirî ya Partiya Yekîtiya Demokratîk PD daxwaza wergirtina serrastkirinê ji bo fêrnameyên derçûyên kolêjên pizîşkiyê û dermansaziyê kiriye. Ew yek hat biriya daxwaznameyekê ku tê de daxwazê ji derçûyên wan kolêjên Sûriyê dixwazin ku wan fêrnameyên xwe lê zanîngeha PD ya bi navê Rojava serrast bikin. Li gor wê daxwaznameya PD ew serrastkirin mîna moletekê ye ji bo ku ew pizîşk û dermansaz karibin karê xwe bi wan fêrnameyan li Rojavayê Kurdistanê berdewam bikin û demek destnîşankirî ji bo encamdana wê serrastkirinê danîne. PD bi wê gavê fişarekê li ser pizîşk û dermansazên Rojavayê Kurdistanê dike û karê wan raserî astangiyan dike û ew yek wê bandoreke xerab li ser kerta tenduristiyê li Rojavayê Kurdistanê bike ku bi xwe jî rewşa wê kertê ne jiya kertên dî baştir e sîbera desilatdariya PD de. Nexweşxaneyên Rojavayê Kurdistanê di serdema desilatdariya PD ya Ferzkirî de raserî şikestin û ziyaneke mezin hatine û tu pêngaveke ji aliyê PD ve di vê kertê de nehatiye standin ku bêhteriya pizîşkên Rojavayê Kurdistanê neçar bûne berê xwe bidin koçberiyê li welatên derdor ji ber nebûna dermanan ku PD ew dermanê ji deverê re têşandin embar dike û bi nirxekî giran difiroşe û ji ber pêwendiyên PDyên nebaş bi welatên herêmî ve tu dermanên pêwîst derbasî deverê nabin û ew ê derbas dibin wekû alîkarî jî PD desteser dike mîna ew sê bar hilgirên ku piştî şerê Kobanê ji aliyê Herêma Kurdistanê ve hatibûn şandin. Serbarî wê yekê jî PD bacan lê serperestar û nexweşxaneyan ferz dike. Herwiha kirîna PD ji hin nexweşxaneyan re ku piştî ku dergehê wan nexweşxaneyan ji hemû welatiyan re vekirî bûn nihatenê ji bo dermankirina birîndarên çekdarên YPG re tên bikar anîn. Herwiha ji ber paşguhkirina PD ji kerta tenduristiyê re jî senê navendên tenduristî yên deverê nehatine parastin ji teqînan. Mîna teqîna ku li navenda pizîşkî ya Meyselûn li Qamişlo rûda bû ku bû egera jiyan ji destana hejmareke welatiyên wê deverê. Encumena Xwecehî ya Efrînê di vexwendinekê de ji welatiyên Efrîna Rojavayê Kurdistanê ji xelkên bajêr bi tenê bêk û gundawarên wê xwast ku lê vegerin da ku milkên xwe tekez bikin û careke din dubare belge bikin. Ji bo parastina mal û milkên welatiyên Efrîna Rojavayê Kurdistanê û danîna sînorekî ji bin pêkirin û desteserkirina çekdarên li Efrînê dimînin li ser mal û milkên welatiyan. Encumena Xwecehî ya Efrînê vexwendinek di vê derbarê de belav kir. Encumena Xwecehî ya Efrînê di vexwendinekê de ji welatiyan xwest ku lê vegerin da ku milkên xwe tekez û dubare bilke bikin. Li gorî vexwendinê, vexwendin tenê xelkên bajêr li xwe digire bê dûrûberê Efrînê. Encûmenê di vexwendina xwe de serbar kir û daxwaz ji welatiyan kir ku li ofîsa bilgekirina emlakan ya Encumena Xwecehî vegerin li gel hemî bilgeyên ku milkên wan tekez dike da ku bi şêweyekî yasayî li gorî zagonên fermî dubare bilge bike. Herwiha welatiyên ku bilgeyên mal û milkên xwe wenda kirine ango ji çi sedemê be ji dest wan çûne
دê mafê milkiyeta demkî bidewان. Diriya destnîşankirin û lêvegera milk û emlakan ku dê pir bi hûrgulî be da ku tu pirsgirêk derbarê milkên welatiyan rûnedin. Encumena Xwecehiya Efrînê di daxuyaniya xwe de amaje kir û got encûmen tu îtirafê bi proseyên firoştin û kirîna emlakan ku di demên dawî de hatine kirin nake. Di encamê de wekû encûmenê daye xuyanî tenê mal û milkên welatiyên Efrînê yên berê dê ji xwedanê wan re werin dubare bilgekirin û tekezkirin. Lê Efrîna Rojavayê Kurdistanê piştî şerê Tirkiye û çekdarên pêdê got encamê de pêdê şikestin bi dest anî û ji Efrînê vekşiya û dagîrkirina Tirkiye û grûpên çekdar yên bi ser ve ji Efrînê re herwiha cîbcîkirina çekdarên ser bi hikûmeta Sûriya demkî ve di nav wan de grûpên îslamî û tundraw li Efrînê ku ji deverên Gûta, Qalemon, Taxên Tadamon, Hecer Eswed, Kampa Falastîn li şema paytexta Sûriyê herwiha ji deverên wek Hems, Hema û Der'a hin deverên din jê Sûriyê li gorî rêkeftinên Rûsî û rejimê çekdaran ve li Efrînê hatin bicîkirin û gelek ji wan çekdaran bêmolet xwe di malê welatiyên Efrînê de bicîkirine û gelek caran bi zora çekan di malan de asê manaw beryanha jî welatiyekî ji qehra jiyana xwe ji dest da ji ber ku nikarîbû mala xwe vegerîne. Serbarî ku hin ji wan çekdaran daxwaza parayên gelek ji xwedanê malan dikin da ku ji malên wan derkevin. Encumena Xwecehiya Navçeya Raco ya Efrîna Rojavayê Kurdistanê bilavûkek derbarê demsala zeytûnan û çawaniya birêveçûna demsalê derxistiye. Girêktirîn xal di vê raportê de. Encumena Xwecehiya Navçeya Raco ya Efrîna Rojavayê Kurdistanê bilavûkek derbarê demsala zeytûnan li navçeyê derxistiye. Têde 15 xal hatine destnîşankirin. Kopiyek gihiştiya arkê têde wiha hatiye. Ji bo parastina demsalê û birêveçûna çînîna zeytûnan çend xal hatine diyarkirin. Nabe bi çi şêweyê be xwediyên dukanan û bazirganan beriya 15 meha yazdan zeytûnan bikirin û her yek pê pabend nebe dê were sizadan. Bi tenê du guvaşgah yan bêtir ji 10 meha dihan wê werin bikaranîn da ku zeytûnên qonaxa yekem bihêrin û guvaşgehên din dê di 20 meha dihan werin bikaranîn. û di vê pejrandin ji encûmenê yan berpirsên Tirkiyeyê destnîşankirî bibin da ku dest bikar bikin. Bazirganên zeyt û zeytûnan di vê berê xwe bidin encûmenê da ku xwe tomar bikin û hemahengiyek navbera encûmenê polîsên leşkerî û sivîlan de hebe da ku demsal bi guncaw birêve biçe. Encûmena Xwecehê banga aliyên berpirs dike da ku kar ji bo derxistina berhemên demsalê ji bo derveyê Efrînê were kirin. Herwiha anîna kel û pelên demsalê ji derveyê Efrînê. Bazirganên tomarkirî li cem encûmenê divê pilêt ji encûmenê dema derxistina berhemê ji bo Tirkiye bibirin. Ew jî piştî standina pejrandinê ji aliyê berpirsan ve. Dabînkirina nûbedariyê wek çavdêr bi alîkariya polîsên leşkerî û sivîl û encûmenê li ser karê guvaşgehan û encûmen wê bi gerên teknîkî ji bo serpireştiya berhemê rabe. Encûmena Xwecehî ew aliyê serpireştiya re ser çînîna berhemê û karê guvaşgehan û ji mafê wê ye bi her tedbîrekê rabe. Encûmen bang li grûpên çekdar dike ku bi biryaran pabend bin û berhemên navçeyê wê li navçeyê werin hêrandin û eger pêwîst bû wê ji bo derveyê navçeyê yan Tirkiye werin veguhestin. Derbarê kesên ji bo rewşên awarte ne amade ne, mîkanîzmek ji encûmenê de derketiye. Ji bo çînîna darên wan ew ji diriya belgeyên fermîne. Di Rojavayê Kurdistanê proseyê leşkerkirina ciwanên Kurd hîn berdewam e. PYD û çekdarên bi ser ve ciwanên nûhatî û bi taybet keçan di van rojên borî de bi şêweyên cuda cuda û dûrê rewiştên kurdînî û mirovatiyê cardî direvîne û tevlî leşkeriya xwe ya neçar dike. Piştî 6 salan ji desthilatdariya PYD bi wekale ji rejima Esed li Rojavayê Kurdistanê û kiryar û siyasetên wê yên dijî milletê Kurd bi taybet ciwanên Kurd ji xort û keçan ku di encamê de piraniya wan koçberkirin û kirina qurbaniya birjewendî û rêkeftinên xwe yên bêserûber û li deverên Sûriye yên dervey Kurdistana Sûriye şehîd kirin, hîn jî PYD û çekdarên bi ser ve ciwanên nû hatî bi taybet keçan di van rojên borî de bi şêweyên cuda cuda dûrî rewiştên kurdînî û mirovatiyê direvînin û tevlî leşkeriya xwe ya neçar dike da ku bi arzanî û di demeke bêbext û ol de şehîdbûna wan ragihîne, bê ku xwîna wan ya buha yek destkeftekê ji mafê Kurdan re bidestbîne. Li bajarê Hesekê çekdarên PYD keçeke biçûk ya 14 salî bi zora çekan tevlî leşkeriya xwe ya neçar kir. Jêderna Xwecehî ji Hesekê eşkere kirin ku keça biçûk ya bi navê Selîma Abdurrehman ya ji dayîkbûya sala 2004 ji beriya du heftiyan ve ji aliyê hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê ve hatiye revandin û tevlî leşkeriya xwe ya neçarî kirine.
لگوری همان جدران سلیما بتنه جده او باوی خوره هیا و شاگرتا پول هشتانه آنکوی دوم آمادهیه و لدبستانه احمد زعال الضامن لتاخات الحجر یا حسک دخوینه. لباجار کوبانه جی چکدارین پیاده کچکا بچوک بزورا چکان تفلی رفین خوکر. مالباتا کچا بناوی عویش بوزان را گهاندن. کوچکدارین پیاده کچاوان برن لشکریانه چار بی رازی بونا مالباتاوی. مالباتا عویش بانگ لهمو آلین خوجهی و ناو دولتی کر که داخوازا سربست بردانا کچاوان بکن و وان کریارین پیاده یه نمرووی و یاسایی راوستینن. عویش بوزان جخل که باجار کوبانه یوج دایگوی سالا 2022 رواندنا وان هر دو کچان سرباری مالباتن وان بویه جه شرمزاری و نرازی بونا بشکی مزنجی چالاکوانین روش آوای کردستانه کو بانگ لرخستن ناو دولتی ین ما فمرو وانوین زاروکان دکن کول بانگین وان ببن خودی و داویه که جکریارن پیده را دینن و وی زاروکتیا بگونه ایدی هاو بن پی بکن. هر ده همان مجاره لشکر کرنا جوانان بزوره لدر وی هرمین کردستان سوریه ینجیر کنترول پارتیا پیده ده لشکریانه چار هنجی نهاتیه جیب جه کرن و بکیفیه. لیلی دورین روش آوای کردستانی جبر لشکری آویانه چار روش آواج جوانان والا بویه. جدسپیکا ده سلاداریا پارتیا پیده و تانها که چین کرد تفلی رفین خو کرنه و دبن سرناوین مزن و پانده وان جره دبه و دبن گلک ناوین بالکش لدوری کردینی بریک خستن دکه که بشکی برفره جوان که چان نوهاتینه و تمنیوان دبن 18 سالان ده و او کج جبر جواندین خواه و شر خواه یه جبو رازی کرنا رژیم اسد و فلسفه و سلوگان به سروبر مینا براتی آگلان و امیا دموکراتیک بکار آنینه و کرنا قربانی و وکو پرانی ملت کرد روش آوای کردستان دبیجه خوزی افقاس قربانی خوینا جوانین کرد یک گاو یک انجام ده خزمتا کرد و کردستان و دوزا کردی دبانا. لجزیره روجاوای کردستان پیده خود بر رژیم ده کریه ده سالدار و هردم رادگهینه و دبیجه کو او گل د پاریزه لیا راست وکو بویر رو ددن و در دکفن هوله پیده نکاری بو خلکه به پاریزه کشتن ترور کرن هر وها تالان کرنا ولاتین کرد لدورین جدا جدا باشترین نمونه کو هردم بکار اینر آزاد دمینن و تاوان بناو نناس تینه تومار کرن لورا او دبرده برپرسه یکمه. لگندواره دیرکا روجاوای کردستانی بازرگانکی کرد جعالی چکدارن ناسکری و هاته کشتن و تالان کرن. جدرکه طیبت جباجر دیرکه اشکره کر کو بازرگانکی کرد بناوه هجال حسن کو بخواه خلکین باجر دیرکه. جعالی چکدارن ناسکری و دناورا گندن تل خنزیر و قلدومان ده لگندوارین دیرکا روج آوای کردستانی راستی تالان کرنه هات و دو گوله ده سریوی ده هاتن لیدان ده انجام ده جیانا خوش دزدا. لگوری کو جدرکی جمالباتا حسن بلاف کریه هجال جنه صبح و دمابری خواه با اتومبیل خواه لگل پرین کلوپلین بازرگانی دابو درگه ولید یه سینوری به عراق را داکو کلوپلین جی عراق خستبون را دست بکه پیوندی لگل هاتبو برین. جدره دا خویانی کو هجال 140,000 دلارین امریکی و نیزی 2 میلیون لیره سوری لگل خواه بربو. توانبارن و توانه دلارن امریکی دزیبون لی پرین سوری دستخواه ندابونه و دنا و اتومبیل ده هاتن دیتن. لسر زاره هن شاهد حالان همان جدره تکس کر کو چکدارن کوتان ها نهات نناس کرن کتن پیشیا ولاتی کرد هجال حسن ده و دو گله دنا و اتومبیل آوی ده لسر وی خستنه و ده انجام ده جیان خوش دست ده. سرباری کو شون ماین شرکی لسر روی وی هاتن دیتن و دیار بو. هجال حسن کرده دیرکا روجاوای کردستانیه یه 28 سالی باوی 2000 کان بو و کاری بازرگانیا کلو پلین آوا کرنه دکر. لیدر که اوپرانیا دورین جزیره روجاوای کردستانی جه سال 2012 هان و بریکفتنه کی پیاده درگ جه رژیم اسد ورگرتیه و چکدارن وی لهمی دوران بلاو دبن و دور جیر کنترولا پیاده ده. بریان هاجی هردم و دمکی بویرن بوی شیوهی رو ددن لی پرانیا وان بناوی کس نناس تین تومار کرن. راکاندنا رخصنا داعش گرتا ویدیوک بلاف کریه تیده هجمارک کشتین چکدارین قصده دیار دبه هر وها هجمارک دیلین قصده کوکتن دست چکدارین داعش ده دیار دبن.
هاتا راگهاندن گود ایریشا داوی ده یا چکدارن داعش لسر چکدارن پیده لپارزگاه در زوره چکدارن داعش دکاری بون هجمارک چکدارن قصده دیل بگرن جبلی هجمارک مازن جو کشتی و برینداران. لگوری گو تورا فرات پوست یا کونیزی کی داعشه دگرتا ویدیوی که ده بلاف گریه دیار دبه چکدارن داعشه لگل هجمارک دیلن قصده هروها هجمارک کشتی انشارد ناورا وانده لسر اوتومبیلانه لناوا باجاروکی الشعفه یا گوتبن کنترولا چکدارن داعشه ده دیگرتا ویدیوی که دنجی گو چکدارن داعش بلاف کرنه هجمارک کشتی دیار دبن گو چکدارن داعش راگهاند بون گو او کشتی قصده نه ین شر داوید ناورا وانده ده دو روژن داویده چکدارن داعش ایریشه که مزن بره سر بارگه قصده لهر یک جسوسه و بادیت الشعفه و حوامه لدیر زهره هروها بحره و باغوز بدهن توپان کرن ارمانج گود انجام ده گله کشتی و بریندار جعالی قصده و کتن. هروها راگهاندنا بسر داعش و راگهاندن گوچکدارن وان دکاری بون کامپا هجینجی کنترول بکن پشتی ایریشکه جعالی شعفه لی پشتره قصده دیسان او کامپ کنترول کر و آلیکاریا بالافرین هفپیمانیا ناف دولتی یا لدجی داعشه اف ایریشا داعشه تر دمکه ده گو با حوزه که توزی مازن بسر دفره بگشتی و دیرا زوره به تایبتی و هاتبو گو دوان دماده بالافرین هفپیمانیا ناف دولتی یا لدجی داعشه نکارن چاودریه یان جی برگریه ده برچکدارین قصده ده بکن لو ما اف ایش اجعالیه داعشه و هات بک آنین. تروریستین داعش 130 مالبات جه کامپا البحرا یا دربدران لدیرا زوره لسر پرا رجحالات یا چم فراتی رواندن. تروریستین داعش روشا سقا یا خراب لوی دوره بکار آنین و کاریبون درباسی وی دوره کدبن پاراسنا چکدارین سوریا دموکراتیک ده و کاریبون 130 مالباتی براوینن. هفدمه لوینا شاناین داعش یین راکتی دناوا کامپه ده یین کو باوی که راستاخو را سری دربدران هاتن و او ارمانج کرن. هر دو ارتشین ترکیه و امریکا راهینان لشکری به ارمانجا بکارانینا دورین هفبش لمن بجه بردوام دکن. ارتشا ترکیه لسر و پلا خویا تایبت دکتورین جواکی دا وینین راهینان هفبش یین ترکیه و امریکی بلاف کرن و تکس کرن کو او راهینان به ارمانجا بکارانینا دورین هفبش لمن بجه و کو جبو پاشاروجی راحاتیا پلان کرن بردوام بکن. پشتی ارمانجکردنا بالافرین هفپیمانیا نافدولتی یا لدجی داعش بچکن قدغکری باجاروک هجین لگوندوار دیرا زوره روسیا داخوازا وکرنا لیکولینه جا انجمن اولهیا نافدولتی کر و او ایریج ببن پیکرنه که در حق ولاتین سوریه بناف کر و هفپیمانیا نافدولتی اشکرا کرنا جورین چکن خوا ینکو بکارتینه لسوریه رد کر. پشتی ارمانجکردنا بالافرین هفپیمانیا نافدولتیا لدجی داعش باجاروک هجین لباشور روشلاتی گوندوار دیرا زوره به بمبین فسفوری به کو تو قربانید انجام دانا و بمب بارانی ده بکوین جگری سروک کمیته کاروبارن بروانی یا روسی یوری شفیتکین داخوازا وکرنا لکولینه که ناونتوی درباری ارمانجکردنا هفپیمانیا نافدولتیا لدجی داعش به چکن قدغکری باجاروک هجین لگوندوار دیرا زوره کر. اردوی درباره داش فیتکین گوت د دسپیک د پیوسته انجام دانا و ایریشه وره پشت راست کرن و پشتی ورگرتنا آگاهین ورد درباره و ایریشه دویره خستنا قدغه کرنا چکن کیماوی لیکولینکه و کو پشت را وره شاندنج و انجمن اولهیان دولتی سربار کر کو اویک بم پیکرنکه جمافین ولاتین سوریه را اوگوت کو پیوسته دما انجام دانا کریارن وسا انجمن اولهیان دولتی و کولینه بکه و پشت وره و گهستنج با کمیته آگشتیان توین یگرتی جبر کو کریارن وسا گفیل آرامی و اولهی آگشتیا جهانیت که جه علی خو و هفپیمانیا دولتی لدجی داعش بسروکاتی امریکا رد کر کو جورن چکن خوین کوب کارتینه د ایریشن خود ل سوریه اشکره بکو و یکه بچیره ردوی درباره ده بردفکه بناوی پنتاگون امریکی جا آژانس نوویستی روسی را گوت کو چکن کو هفپیمانی بکارتینل گوری پرنسیپ ناف دولتی نو چکن قدغه کرینه اوه داخویانی هات پشتی کو آژانس سانایا نوچیان را گهاند بو کو شبابوری بلافرین هفپیمانی به بمبین فسفورین قدغه کری باجاروک هجین لگوندوار دیرا زوره بمب باران کرد. وزیر دربای عراق برجما اسد را للشام جویا
بمبسته هماهنگی اولهی دنافبر هر دو آلیان ده وزارت درفه ولات عراق راگهاند کو بشار الجعفری وزیر درفه عراق ایرو گشتیا شام پایتخت سوریه بمبسته بهزکرنا پیوندیان لگل رژیم اسد و گنگشکرنا روش اولهی و سیاسی دنافبر هر دو رژیمان ده تزانی که حکومت عراق و رژیم اسد وکو هف پیمان سرکنه تناس کردن و هر دو آلی برپرسیاتیا تکچونا روش اولهی و درزبونا رخصتنا داعش و رخصتنین دن برپرسن به هلکفت روژا جهانی یا کچان نوانده سردم یا بسر رخصتنا هاریکار و آهنگک روشنبیری لکامپا دومیز یا پنبرین روژاوای کردستانی لدارخست. دا آهنگ ده سمینارک درباره باندور و انجام و مترسیا زواج زو یا لجم کچان و گرینگیا خوندن و رولا کچان ده جواک ده هاتیه پیشکش کرن. سرباری بش ندن جموزیک و رکباریا روشنبیری دنافبارا بش دارنده. روجا جهانی یک چند همه کجا پیروز دکن ام المرکز سردم رابون بچالاکیه که بر روجا جهانی یک چند جوان چالاکیه سمینار کبو سر زواج مبکر خرابی زواج المبکر هات پیشکش کردن جلای پاریزر جین و دکتر عامر و چالاکیه پیجوان چالاکیه جی مسابقات ثقافی هبو هناك بسیاری ثقافی هاتن کردن سر رولا کچه دجوا کده و ديسا خرابي الزواج المبكر وشالاكيك دجي هبو شالاكيك موسيقي بو بجداربونا هناك هنرمندين كتش نافر خراوة هاريكار روجا جهانية كتشان بيروز دكن سرانسر الجهاني باسي ماكو سنتري سردم إيرون بيت شالاكي رابونا ما هندك بيشكيش كرن يك جوانا جي سيمينارك سر زواج المبكر بو جلاي محامية جي ودكتور عامر هاتا بيشكيش كرن وهندك سترانين جي جلاي جروبي سردم موسيقي هاتا بيشكيش كرن جبلي ويجي مسابقة كوكو ترفيهي هاتا بأنجام دانو ام دوباره ديسا بيروز دكن فيروز جهاني الكچان هر حال دزگاه خیرخوازی برزانی جی هلکفت روژا جهانی یا کچان هاته وجاندن او هلکفت جعلی رخصتنا هاریکار به همانگی لگر رخصتنا قندیل و دبستان کوبانه لکامپا دومیز هاتل دارخستن دوی چالاکیه ده دبستان کوبانه پیشنگاه شوکاری سرباری کارن به دست پیشکش کرد داکو کار و برهم جوانان ین تایبت و بتایبت کچین جی 14 تا 18 سالی بدن خویانی و او چالاکی لناواندا محمد شیخو یا کامپا دومیز هاته پیشکش کرن إيرو روجا جيهانا كاتشيا جبر في روجا ما تخص مناسبة كراسي تشيكن جبو كاتشي دا زانبنا أفكتش إنه دورة قل كيف فعالة حياتي دا وأم اهتمامك خاص نوا ما شغلي وانا كيجي حمو عينا بدري وطبعا أم كمنظمة هاريكار في رابونا ومنظمة قنديلة ومدرسة كار هلكفتنا روجا جهانية كاتشان ما وكو منظمة هاريكار هردو سنتري ما يعني رجزيا كوليت ما بيشندانك ما ذكر جبو بيشنجهك ما ذكر جبو خاطري روجا جهانية كاتشان في هالكفتة ما خصت أمرولا سنيلا ديار بكند في بروجيدا أو سنيلا كتبلي خندني جينا بون مكاريبو أما أيرو توظيف بكند تشني دسخطة يعني تشتي دستانة داكو بهتر شعوري بكن كورولا ورولا كي جرينجا دجياني دا دورا ودورا كي فعالة دجياني دا هر وكي بهتر الثقة وتعزيز الثقة بنفس الجنب هيدا ببي وكو مروفا كو دويش يعني دا دجي بله تماشاوان هجاب في اويام گشتن داویا بولتان اخوا دوباره سر نوچا می بیرا هف بینن راپورتا سیاسی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه یا هیوا ایلونی درکت تیده آماجه به هلوست نافدولتی ده دربار روشا سوریه و روشا کردستان سوریه و آستانگیان دکه
روسیا دبیجه ولات امریکا دخوازه کایانک نروا لروجهالات چم فرات دروست بکه و سیاستمدارین کورجی دبیجن روسیا و امریکا هفدو توماتبار دکن به دروست کرنا کایانان. پیاده لجزیره روجافای کردستان فشاران لسر بزیشکان دکه. انجمن خوجهی عفرین روجافای کردستان جوالاتیان خواست کلی وگرن داکو ملکن خواه دوباره بلگه بکن. هر شاد و بختور بن.